reka ngushimire ndetse nkwereze ikaze ukomeje kugenda ukurikira ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho. By'umwihariko wowe wamaze gukanda subscribe muhaye ikaze, nawe utarayikanda kandi subscribe nonyize ufungure n'inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezeho bijye bibageraho gatanu kuri gatanu. Reka turebe by'umwihariko ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko cyari cyemeye ibiganiro hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FRDC, Perezida Antoine Felix Tshisekedi yari yagiye guhura na Kagame, Perezida wa Repubulika Paul Kagame hariya muri Qatar kugira ngo barebe by'umwihariko ikibazo aho kiri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amahanga yose cyangwa se isi yose iri kureba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yamaze kugenda avugana n'igisirikare cy'Ubufaransa cyangwa se na Perezida Donald Trump w'iki gihugu cy'Ubwongereza, iki gihugu cya Amerika, igihanganye cya mbere ku isi natwe kiribagirana, igihanganye cya Amerika. Ubwo rero arimo aragenda akambira ndetse avuga yuko rwose abakeneye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bagire icyo bakora kuri intambara iri guhuza umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya FRDC, dore ko uyu mutwe ukomeje kugenda wigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Dore ubu ngubu mwenga rwose uyu mutwe mu 23 ejo wafashe cyangwa se wamaze kuba wakambura FRDC ibirindiro byawo ndetse ko yafatiwemo n'ibitwaro bihambaye cyane bikomeye. Ayo yose ni amakuru tugiye kukunyuriramo hano rwose. Icyo usabwa ni gukora iki, ni ukwicara ugatuza ugakanda subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubagezeho bijye bibageraho gatanu kuri gatanu, nawe wamaze kubikora uw'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe. Reka turebe by'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yagiye hariya muri Qatar kuganira na Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu perezida nyuma y'uko yari yarahiye abantu bose bamusize ndetse banamunyeza, bavuga yuko rwose utagomba kuba umuperezida ukomeye ndetse nta n'impamvu yo gutsinda intambara yawe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibintu ubwawe wivugiye ndetse n'amasezerano wahaye abaturage bawe ndetse ukanabivugira imbere y'abantu benshi, ukanarahira ukavuga yuko rwose Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mutazigera muhura, aho muzahurira ari aheza mu ijuru. None bicaranye imbona nk'ubone baraganira ndetse baganira ku bibazo bigiye bitandukanye bituma igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitabona amahoro. Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi yari yarahiye avuga yuko rwose katazigera yemera ibiganiro hagati y'uyu mutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya FRDC. Nyuma y'uko andi magambo yarengejeho ndetse yigeze yavuze yuko nta na rimwe azigera ahura na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari amaze kurahira rero ko atazigera ahura n'uyu Perezida nyine Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko atazigera ahura na Perezida Paul Kagame. Ariko ku munsi w'ejo byagaragaye ndetse bicaranye hari ku meza y'ibiganiro. Ibyo ni ibiki? Ibyo bisobanuye iki? Kubera iki Antoine Felix Tshisekedi adashoboye kurinda amasezerano ndetse n'igihugu cyiwe? Kubera iki umutekano ukomeje kuba ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Bamwe na bamwe bavuze yuko rwose Antoine Felix Tshisekedi ari n'umusivile, dore ko nta n'ahantu ngo yigeze arwana intambara, dore ko rwose hari mu magambo amwe yavuzwe akanamubabaza bitewe n'uko bavuze ko rwose uyu Perezida Antoine Felix Tshisekedi atigeze atorwa mu by'ukuri. Umuperezida Antoine Felix Tshisekedi rero impande ebyiri zose ngo ntiyigeze atorwa, dore ko byagendaga bipfapfana. Dore n'ubu ngubu rwose intambara nikomeza muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu mutwe noneho wa M23 ushobora kuzagera ku ntsinzi, dore ko wavuze yuko rwose intego yawo ari ukugenda ukagera Kinshasa. Ni nyuma y'uko Sultan Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo za M23 yamaze kuvuga yuko rwose adakeneye kugera Kinshasa abe na gato. Ni Bukavu niko bavuga, ariko ubu ngubu icyo nakubwira cyo Bukavu rwose FRDC yamaze kuba yahasubiza ubutwera twe tugiye dutandukanye. Uyu muperezida rero icyo nakubwira cyo ari mu mazi abira bitewe n'ibiri kumubaho ndetse aka kanya nawe ubwe ntatekanye, dore ko umutwe wa 23 ushobora kugera ku ntsinzi yawo bitewe nuko uduce tumwe na tumwe twinshi kandi wamaze kuba wadufata. Kandi nanjye icyo mbona niyo ngiye kureba mbona uyu mutwe simufana pe, nta n'igihu nta simfana uyu mutwe mu 23 ndetse nta na kimwe mfana muri ibi byose. Ariko bitewe n'uko uyu mutwe mu 23 mbona imbaraga ndetse n'umuvuduko, noneho ku munsi w'ejo wafashe ibirindiro by'igisirikare cya FRDC. Abasirikare ba FRDC ku munsi w'ejo bagaragaye nanone bongera birukanka ndetse bakwira imishwaro. Ni nyuma y'uko ngo rwose ngo ibingibi ndetse n'impamvu yabe kubitera Antoine Felix Tshisekedi
yemereye aba bagabo ndetse abana basirikare be rwose kagiye kubazamurira umushahara ndetse n'imiryango yabo ikavanwa aho iri mu bigo bya gisirikare ikajyanwa mu ngo igaturwa. Ibi rero ngo Antoine Felix Tshisekedi ngo ntabyigeze akora, dore ngo amezi amaze kuba nk'atatu badahembwa bano basirikari. Urumva ko n'abasirikari barenganye, by the way n'abasirikari birirwa mu ntambara ariko amafaranga bikaba ibindi bibazo. Urumva ko aho ngaho rwose Antoine Felix Tshisekedi abasirikare arababangamira cyane ku buryo bukomeye. Ikaze ariko niba ari Rwanda rugeze kuri uyu muyoboro nkandira subscribe ukore kunzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru bijye bibageraho 5 kuri 5.